Sultan Budo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tu ambo bak rasau ke malampau ke melintih dari minyak mamak di balai lurah. Payah ambo lai mu pakai tinggal di perundangan di ambo terabi tapi perundangan. Beliau tuan ambo tuan Tamudo. Ambo tuan. Tapi perundangan tiba ke tuan. Ambo dengar tuan. Mata. Lay ambo tuan. Akan tapi nan undang dengan tu tentang samba menyembah kita pulangkan saja pada Allah maha minta kanan tu lah rundiang saja ambo je tuan di dalam adai kata begitu tuan. Dalam badai yang pakai tuan. Tak kata le dalam adai rundiang kamu hantar sampai ke riban tuan magak di malam samalam nangko jikot dan di mengkasih lai bak rasau ka sampai nan dia ma pun lai bak rasau ka salamai. Yolah. Pun bak atau hanya di nang kini la terabi kato di silang bapangka di kerajaan namba pokok pandangan jauh balayangan pandangan ampia batu kean. Yolah. Karena jamba Allah katanga sajo lah iyo minta diberenahi di beliau angku nan tuo niniak mamak nan bakarapatan 100 sialek namba samu. Yolah. Minta boleh kandak balaku sampai itu baru dia data sampai ke bantuan. Kalau sampai tuan. Banu malah tuan. Siapa bantuan yang pakai tuan? Dalam adek tuan. Ya. Oh tuan ambo tuan betul ah. Saya mau tuan. Ada berundiang je nantu beri maaf tuan. Pada Allah tuan. Kiranya ketua sapatah dah basabui rundiangan sebuah nak ke tengah yolah tapik ke badan diri ambo. Sungguh pun tapik ke badan diri ambo bukannya ceceh kerana waka, bukannya gendeng kerana kain sorong lopatan di kalanggang. Namun ambo lai pai je perundiangan tinggalnya pakai. Analah tibo ke hadapan tuan. Magak samba menyembah kita pulangkan saja kepada Allah, salam salawat kepada Nabi, salam sapai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rundiangan tibo ke tuan lai berit sepanjang adai kan. Dalam adek tuan. Dia terketua sepanjang adai, magak di hari sarinanku sejak semula dan ke petang, maka dilapilan dan mudo capik kaki dengan tangan. Capik kaki indak menaruang ringan tangan indak memecah badayung sambil hilia bagalah sambil mudia. Malapekan segala kulan siang meliburkan segala padah melaluan segala siria. Ia kalawi kulan siang lapeh kadarek padan tibo lalu ke kampung nan bompuk nagari nan banja. Bahasa kadang kini nan ko tiok kandak rasul ke belia tiok pinta rasul ke belaku di niak mak dan basamo. Hari nan bopu kato nan bataku kini lah tibo di hari nan biak katikun nelo. Mako ditingkirlah janjang di tepi bandua malangkah ke ruang tengah basalam bajawek tangan tanduk alamai berputih hati. Allah duduk di lapiak entah kembang Allah duduk sedaran tagak samparan. Badi kerajaan pokok silang lapangkah ko duduk mengandung niat ko tagak mengandung nazar. Mako dilangkahlah pandangan jawa ditukiakan pandangan dakik tertukiak cando ke tengah rumah. Sedantang jauh dah ke tengah ko dilihat lah berupa dipandanglah beroman. Ayat terletak mako diminum nasi ke tengah mako dimakan. Nak senang hati pangkalan. Kandak boleh pinta berlaku kan itu benar lalu ya tuan. Benar tuan. Mana tuan? Daya betul. Rupanya sepanjang buah kebenaran tuan dan terlimpah ke hadapan ambo. Bapayong sedang tengah hari mencayo sampai ke muka. Maha hendak dapat kita beli murah hendak dapat kita pintu. Rumpi banamu rumpi awal jerak jelatang dalam padi. Biasa tak nyo layu dibubik tak nyo mati benar hendak dapat kita tukari. Tapi semantang pun baik tu supaya tu tabuah dia rancak tersirak dan elok nanyo tumbuh dia nan elok. Mako nambo kakar undiang bayo kato jung fakai badu-aduan jung patui. Sampan picalang tu balaya di hari akai balaya ku sungai dili. Kato kan bobo jo bayo undiangan kebo jung fakai mana ti jo tuan semantero kan. Lah sampai tuan. Sakiro lah tuan. Main tuan. Yang bo tuan. Lah pada mana kadang lek banyak nanti bu mana kerajaan dalam pulang lai telinga pulau di Busako. Sungguh semantang pun baitu kambala bunga tiga rupo kasuntiang putih pulang mandi lama syiriah lega carano lama kato lega bunyi. Yolah. Kato katuan bau mu pakai menanti abu jumlah dunjangan di sinanti bu tuan. Luri berantang tadi tuan. Tali pagar yang di Batu Sangka di balik Gunung Merapi mulunyo kato nan dianta yo lah itu warna mu nanti tuan. Tuan ambo tuan betul ah. Lai buat tuan. Rumah kadang basan di perak batungkik petang padi. Nambo kakar undiang ka banyak pasal baik tuan nanti. Sabar mu nanti tuan. Mau balikan tuan. Sila. Oh tuan ambo tuan betul ah. Lai buat tuan. Magak sampai jutitah doa aja salam rendah jajang tinggi ketik dan bagadang ni mamak kita muliakan. Perundiangan balik ke baki tuan. Rupanya sepanjang buah kebenaran tuan dan terlimpah ke hadapan ambo badi ambo lah bobok katu bayu bajalan memelah ke hadapan ini mamak nama sambung. Tanamu meninjau lah tagak di puncak bukit tanamu menyelau lah duduk di lurah nan dalam. Mako dapatlah ian saju angin nan landai di sajak nan landai. Katu kebulatan katu semua pakai buah bari beliau nan bersama bantah sampai ke hadapan ambo hantar sampai ke hadapan tuan. Allah ka jadi buah hantanyo sedantang jo dah nak ke tengah. Batagak justru sebagai buluah selirik jalan nak ke padang batanak kami le namuah boleh konon makan lah tedang.
Sadang makatua mbak tanang angin selesai hujan taduah kabui pentarang lah sadang rancak kita bakayu ah. Duduklah tuan di kemudi nak naik kami di anjuangan. Itulah kebuah barinya tuan. Lah sampai tuan. Sekilo lah tuan. Muat tuan. Lembo tuan. Kan tapi tinggi di lambut kadang dia amban dan di tuan sajo dia anjuang tinggi dia kadang dimuliakan di buah rundiangan lagi kadang madai kata ni. Dalam ada yang pakai tuan. Tak kata lagi dalam adat sebanyak buah rundiangan ambo nak tengah jiko di tuan lah lama sirih lega calano lah lama kata lega bunyi. Iyalah. Allah baca puik jangkauan nang kebuah barinya kepada beliau angkunan tu ninya amat nambah kerapatan satu sialik nambah samo. Iyalah. Lah dapat kebulatan kata semua pakai dia teh picak setapiak bulik segala kok picak lah buliah di layangan buliknya lah buliah di golongan. Dan jadi buah bari beliau nambah samo kepada tuan mantah sampai keriban ambo setentangan jamban ke tengah duduklah kami di kemudi tuan nak niat puluh dia luan nak samo balai ya malah kita di sini nanti boya tuan. Bana tuan. Ndak leh kanu pinta lah buliah kandak berlaku ya basalang hati kami nak pangka tuan. Tuan ambo tuan betul ah. Lah ya tuan. Anak orang batu sangka nak lalu ke pagaruyang tabang lah di pangkat nak kami sisi di juang. Kami mulai sepangka jo bismillah kita mulai tuan. Sambil kita amalkan lah.